sina puto e famo ya Jesu Kristo. Bareso re fano ka tsatsi la gompieko re kale re bua gore re teketa letsatsi la bohelo le leng bokhutlo ba ga Menkele Modisenyana. Kana mo botshelong ba setho motho o na le malatsi a le mabedi kana dikgwedi tse pedi tse e le goreng go ipelwa ka one. Go ipela ka tsatsi la tsalo gore mo amogetse o amogetse mo lefatsheng, mme letsatsi le le se ka re ipela ka lone ke la go tsamaya ga motho. Go tsamaya ga motho re go dira e le tsatsi la dingongorego, e le tsatsi le le kgotlhileng maikutlo le le goreng bontsi ba rona bo a lela. Yang betso ke fano ke le malome ke malome a Nkele yang potso e ka gonna gore ga ke tole kana le ene yana kana o monna we wa nna malome yang. Betso mmago Nkele ke kgaitsadi ya ntate o sala morago mmago Nkele Bonkamalo. Kana mmago Nkele o tswa ko ra Motsumi tlholego ya gagwe. Jaanong sika la rona le ntse jaana. Mo lesikeng la rona bogolo yang ke bue ka kwano ke seka ka boela ko morago. Kamalo o tsile pele ga Garakgautu a tsalwa ke Wang le Mphoto e le gore Mphoto kana Kamalo Wang o ne e le gore la ntlha e ne e le mosadi wa ga o jang wa ntlha. O jang wa ntlha e le tsala ya Mphoto. Ba ne ba agile gone go gongwe go go nna mosupegale go e leng ntlo ya ga mosupega ne e le one ntlo ya ga o jang. Go go nna Masologelo e ne e le ntlo ya ga Mphoto. Jaanong ile ga a tlhokagala ka ne e le ditsala yo Mphoto a tsena mo ntlong ya ga o jang wa ntlha. O jang wa ntlha ke ene o na tsala o jang wa bobedi. Nke ke riana kere lesika le le lomagana teng fa ke sone se e leng gore Richard kana le bo mogolo le bone ke bo malome a bone, ke bo malome ka ntlha ya letsalo le le diregetseng gologolo kana gate ga le a bane la kgaogana. Ba gongwe le se le itse ba bangwe ba batswa ba ko morago mme kante re tshwantse ra batlela teng fa. Jaanong ga ke batle go nna moleele, ke batla go dira tiro e khutshwane ka ntlha ya gore pula e teng le rona kgolo ya rona e mo diretseng kwa ke a bona ke go batla go thusiwa. Jaanong sa ntlha se nka se kopang se ne ke tshwantse gore gongwe ne nka se kopala bohelo ke tla kopa bana ba ga Nkele botlhe fa go pele ga rona go pele ga molai botlhe go tswa mo go tshibi hela go tsela ko go bofelo. Ke a le kopa tlanka kwano a re se senyeng nako. Sakora signala Tibiavolo. E kuchwani. Halele kanna. Nke ko transfera se ba tuita na ba se tuile number 40. Alisa ya bo. Alisa ni wa pele.
Tswalela malome le ba go fe chorus o padile betso ka ga tsamaisong mongwe le mongwe ga a tsamaya go bana ba gagwe kana ntsi ka ga le tshwanetse le supediwe morafe jaanong bana ba ga nkelekiba sa ntlha se ke ka se buang le bone ke bana kere kana mma bone o ile ene ne e le bone e ne e le ena ba eteletseng pele jaanong batswana ba etle ba re tlhapisologela leraga bodiba bo tšhele o ntse o bo lebile go twa ga gote go diragetse le bona o lwetse a tlhokagala le ntse le bona jaanong jaaka go diragetse sa lona ga se go kgaogana le tshwanetse bolele le ntse le tlapa le ntse le kopana le nna seopo sengwe le tlholana ke sone se se botlhokwa gore le nne batho ba ba nang le kagiso ba popagalo jaaka le utlwe go temma lona na a rata batho a utlwa nnang jalo lotlhe le tlholane le se ka la gaisiwa ke makula ka la makula ga yo mongwe ka re wa humanega o mongwe o tsholetsa o mongwe yo mongwe ga a sa bala yo mongwe o thusa o mongwe ga a mo tshege ya le rona le se ka la tshegana ga o mongwe a sena ga a ile ka bomo ya lo thusana nnang seopo sengwe tlholang ba ga lona ba sikala ga lona ba sikala ga mma lona bona segopolo botlhe hela ka lesika le nna le ntlhole jaanong ka dialo ba gaetsho tota se se botlhokwa ke gona go ba itse ba ka ema goitse motho wa ntlhako mathiso o ka o sile ba ka gona go morago thata wa o beluka wala ke a butsaka ba ngwe ka ga ke ba itse ba borao ke motho le ya ba bone ke ya leboga mme tsamayang ditilo tsa gone le utlwa gore sika la lona le tsamaya so se se importante ga se madi ebile ga se maemo so se se re kgaogantseng ke maemo le madi gore motho ga a sena madi e kete ena anong wa ilwa jaana ga re a tshwanela go laolwa ke itsholelo e mo kgwatlheng ga kgwatlha e sena sepe se mo tshege mo thuse a ke re otle mo morene re tshwanetse ra thusana mme re tshwanetse ra iregela jalo nte ke se ka ka neta ke na le ditšhete kana nna ke na le assistant ke ile gore ke nne le assistant hela ka le bona goromente o mošwa a digre di assistant nya phutego ya modimo rangwane o buile mafoko wa konotseletso otlhe ga gona sepe se nka se buang ne re dira go tlhomaganya gore bana ba ga Mamokakamari le segopolo ba tsamaya magana ba tlhomagana yang jaanong go setse go buile ka gone o tlhalositse ka bobaka lo lo leng ke a leboga phutego ya modimo ke leborile thata malome tsamaiso e la ntlha ga ke e bona ke bone ke na le barolong ke bereka le bone e re ga ba boloka ba go supiwa bana ke goletse gone mo gara motswa mo ke la ntlha ke e bona malome o e dira mo go nna ile ke bona barolong ba e dira ka bona gore mo ke thulaganyo e e siameng
and I just wish nka influencer ba ga Malete gore thulaganyo ya go kgalemela bana kante go laela bana mo seemong se ke malome ke thulaganyo re tshwanetse go akanya gore re ka se ka ra e kopa ga ke re kopile tse dingwe ile yone ena a re akanyeng go e kopa e botlhokwa ka gore o tla gakologela ga a leng teng gore kana malome nna a re nako a re boloka motsadi wane haleluya ka tsamaiso yo batsadi ke batla re go matsali Mosedi Pheko ke ikopile gore ro pele ba getso ka re gamaregile ga ke bana dikolo tse go tile celebrating life of ga ke tso re ga maregela ke kopa a very powerful chorus of song e re opelang rotlhe re tsentse matla mo teng re emeletsa matsale re gopola nako ye nne re montsha ya go matsale a re opeleng jalo batsadi ka se fela seo Ko paropeleng ba rotlhe Peter Repeko. Samaya kapan mata dua. Thank you very much, and le tsentsa botshelo jaanong ga ke re Peter le tsentsa botshelo le moruti ka ke ne ke kopile matsale mme ga ke mmone ga ke itse gore o tshwere keng ga ka tlang kgore ka ja sere go busetse go botlhokwa mme ga go ntse jalo ke tla bo ke biditse moemedi wa bana ba babedi ke go simolola ka Ausby ke bo ke tsena go Ausby o mongwe gape ka khorasio Morena ya tumelo Morena ya tumelo Morena ya tumelo tumelo ya niti Morena ya tumelo Morena ya tumelo Morena ya tumelo ya niti etangisa ele wajimo etangisa ele wajimo etangisa ele wajimo tumelo ya niti Alina modimo le baka amen go setse go dumeditswe batsadi ke rata go tsaya sebaka se ke lemoge magosi otlhe a fano ke lemoge baruti borra le bomma ke a le lemoga mo mosong wa tsatsi le gompieno ebile ke lebogela ke monokeng ya lona jaaka fa malome a setse a boletse re tsile fano go tla go celebrate botshelo jaaka mma rona re a keteka ga re mo kutlo botlhokong gonne o tshetse botshelo ba gagwe o dirile tiro ya gagwe o e weditse jaanong re fano hela go tla go mora re tsamaya sentle mma yes I stand here before you with a very heavy heart to say goodbye to the most incredible woman that I've ever known, my mother. She was not just a mother to me, she was my best friend.
she was my teacher and my support. Any time that I needed her, she was always there for me. She gave me all the support that I needed, no matter where I was. She always made sure that she arrived. No matter what time she had, that I had a situation, she made sure that if she had it at night, early in the morning when I woke up, she would be there. If it was in the afternoon, before I slept, she would be there. I spent most of my life around most of the villages in our country. Leanne, she was working in different places. But no matter where she was, auko maung, auko gumari, aukai, how mata. Ibile gape bogologolo go sena di phone. Me fela motsotso wa utlwang ka one. Go sena transport wa goroga. Ke gakologelana nako nngwe. Ke lwala ke roga ditse ko marini. O na nna mora motso mo na bo ena bereka mora motso. Mme go a sena koloi. Di ba sena go ene di felela ka bo 6 bo 7 go sena di ba tsaya ka go pego di le dintsi di ala na go tsosotlhe. Le tla bere ka 7 a ba tsila je go ntlhola go spatela. Potso e be nna gore wa go boa ka eng mo lefifi mo dipule mo serame go ne go sa kgathalesega gore se mo sentse jang ene na iponatsa nako le nako. Ke re ke bolela gore she was my greatest teacher. Ga ke tsena go primary, she was a teacher. Me na ruta ko New Luku ko lo batse jaaka mongwa boletse mabane. Nna ne ke tsena sekolo go Francis Town. Ne ke nna go Francis Town le my paternal grandmother. Ke ne ke palelwa ke dipalo. Ga ka rutwa dipalo ke tshara ona nthupi. Ke rutile dipalo ke my mother. Bogolo jang nako. Ke ne ke sa itse go subtracta nako ga go te di hour tse kana go a go di hour mo dira jang. Ga ne ke sa tlhaloganya. Ke ena a nthusitseng. Ebile I am a teacher today because of her, because she helped me. Maabane go buile thata ka lorato la ga Magdalene. Ha le le kana jana ga se sepe mo go lona. O ka le suna lotlhe, o ka le haga lotlhe. Ebile ha o ka ska wa mosuna o ka ska wa haga utlwa botlhoko. A re wa mme fela. Ha go kgathalese go gore wa go itse ka mpa ga go itse. She'd hug you, she'd kiss you. Ebile ke motho o ke ratang bananyana. Gantsi di kala bana ba bantsi mme o yana ke re ba iseng ba le sikalana. Mme they are her children. Ha go ra tsena ha di tsena ga le bona wa ba ntseya. A se tlhele nna bo ngwana e nna bana ba gagwe. Bana ba bantsi fa today to come and say bye bye mama because of her, to say come and say bye bye Granny because of me kana any one of us. Ga aga re o tla le motho a ba re tota wena ke ngotsa mao go ga batho ba ntsisa mo lapeng. Go tla be go tontsisetsa le go duka ra ntsisetsa not her. Ha la ha tsena ha o tla ba re tla o ntshule tla o ha ke nna ga ke dumedisiwe jalo wa mo tshwara wa mo haga go tswa go tsetse motho a se tlholele wa gago ke wa gagwe. Magdalene ke motho o ileng gore lerato la gagwe kana bopelo nomi ba gagwe a di tsore bontse jang ga go kgathalese go gore a ene o na le sepe ga ka go bona ile gore wena o na le botlhoki wa go nela whatever she had. Nako ngwe ha ntse a lwala gona ga tla mme o mongwe ebile nna se tsore wa lwala ke wa mme wa letsola Simbako ha tla ga ba rutlo go tlhala Granny mongwe le mongwe mmitsa Granny a ba rutlo go tlhala Granny be ke mara ke re Granny wa lwala. Oh shame. Abasimola ntlotlela hey I would always came here. Granny would take something and give to me. If I don't have money and I need to go somewhere, she'd give me some money. Wow. Ke ne ka moitse ke simola go itse mmeo hela ka gore na tsile ha tsile go motlhola a ba mpolela ena lwala. From there ke motsa ke misa go ena a go mmona a ba mo rapelela ba nna re Granny o tla fola. Le rona ne re na le solofelo ya gore Granny o tla fola. Granny jaaka re tletse go mmitsa le nna ke mmitsa Granny tse le mama. Was the glue that kept the family together.
ga go kgathalesego gore o mo kgopisitse go le kana ka eng kana ga wa mmuisa sentle go le kana ka eng e seng ene ga keep it right ebile ga itse jalo ebile ga rotloetse ope wa bana ba gago gore ba ka tshwara motho ka pelo kana ba utlwa botlhoko gore motho ga a tsa mongwe sentle kana ga a tsa ene sentle no ntwa ya gagwe ke ntwa ya gagwe ntwa ya me ke ntwa ya me e se ka re motho a kgopisitse ene wena botla go ipela molato e seng wa gago ke motho o e leng gore o rata kagiso ka nako tsotlhe go sa kgathalesege gore o mo rileng kana ga o rileng a o mmuisitse sentle kana ga o mmuisa sentle o tla nna tswelela go khisa o tla nna tswelela go haga ebile ga ka ke a batla gore o bo o bua gore semmang ga go direle sentle kana semmang ga go buise sentle bogologolo ga santse re le banyana le bobedi mme na roka ebile a loga o re rutile go roka ga ra ruta ko sekolong ka re bogologolo ne go na le network le bo meeting no le gate le manual work rona ga ra ruta ko sekolong ke ena a re ithutetse mo lapeng re ka tswa re sa itse go loga le go roka but she gave us that skill o ne a re tlala diulu tse ne di sala ga a re rokela a re logela dijesi a batla re tsa ditlhokwa tsa lefelo a ba re ruta go loga ka tsone re na le skill sa go loga na le bobedi because she is the one who taught us that le go roka ebile ga go roka gone na le pelo botlhoko gore ga gona ope wa rona o rokang mme ga itse gore bana ba rona ba tla sala ba rokelwa ke mang a na tsamaile dilo tsa na di bua bogologolo a santse a itekanetse senga se tsa lwala yana ga ke itse gore bana ba lona ba tla rokelwa ke mang ga ke tsamaile ga le gana go roka yana ebile bobedi o kile ba go reka machine go mo khotsofatsa gore ba nne ba roke mmogo nna re rokela mesese a ne se gantsi re ka rekelwa mesese ko dishopong mme ne re nna re kgabilela re le bantle because ene o na a roka a re rokela she was a very hard worker a gona motho wa rona ya ka re lekana o berekang ja ka ene o na re gaise bile na tlhola re go ba re bolela gore re tswa mo dingwageng tsa gago tsa bogodi yana a sena go retire o na a nna a farmer bolemirui o na a lema o tla ba e kgatlhantsa re di tshwakga re palwa ko go tlhagola tsamaya go tlhagola a roba botho ba maketa dio tsa gago tsa di robileng go sa kgathaletse gore o robile dio di le kana ka eng ditsala tsa gago tsotlhe na ne ka shoro ba nela a part of what she has harvested ditsala tsa gago tsotlhe di ne di itse gore wa lema o lema go borolong mme o na le bana ba ditshwakga ba ba palenang ke temo le diruo ebile boshenyana hela yana o kila bolela mongwe wa bana ba gago gore ene o fodile ebile wa go lema a sena go lema o tla ba rekisa ntšhwe mo gara motso kana re ga khamala wa go lema wena ga ba o mana ba o manya gore e le gore ke marile le bolelle batho ba gore nna ke rile ke a go lema engwe ya botlhokwa ke gore Magdalene was a devoted Christian mokreste ebile na rata kereke ya gagwe e katolike o na rata go nkgoba thata gore ene ga ise ka tlogele kereke ya mmago a mo e rutileng jaanong nna ke tsamaile ke tsana dikereke tse ke di tsenang mme ga a le mo ditlhabing a gateletse o na a bitsa nna gore ke mo rapelela na sa ditse botho wa tsena le ene roma ke nna ne ke mo rapelela ke ne le nna mo rapeledi na le kao le kana gore na ba ne re rapelela Magdalene ha le mo ditlhabing ke rata go tsaya sebaka se gore re se ka ra lebala tsotlhe tse di molemo tsa re diretseng tsone rotlhe lesika la ora segopolo lesika la ora modisenyane Magdalene o ka tswa a tsamaile mme o tla tswelela a tshela mo dipelong tsa rona a re se ka ra lebala nako e re kile ra nna le yone e fane a na re tshegisa ka yone ke motho o fane mme ga go motlatsa gore o bogale mme mo go bokano na se bogale kano was best friend ya gago go ka o manya kano a sa ira sentle wena gore wa mokgalemela go mmile tsa go sephiring a banna mohaga mosuna ntsa re ba go tshwenya my husband kano na di husband ya go ba go tshwenya ngwana
o ska utlwa botlhoko a utlwa a ba tsena a ikhurumetsa le ena mo khurumetsa gore a mo didimatsa re se ka ra bona gore wa mo didimatsa le ha re le mo botlhokong re itse gore nna le mo botlhokong bo le kana ka ena a re tsweleleng ka go nna re mo gakologela ka molemo ba kileng a re go direla mme ke fetsa ka gore Magdalene o tlhabane ntwa e molemo o tabogile lebelo la gagwe jaanong le rona a re ipaakanyetseng go tla ga morena Jesu Kriste gore a ena o robetse tiro ya gago o e dirile o e weditse a wena o ipaakanyeditse go kopana le mmupi wa gago Baebele re bolela gore lenaka le tla galabetlega baswi ba ba swetseng mo moreneng ba tla tsoga mme rona ba re santse re tshidile re tla tsholediwa re be re kopana le bone le morena Jesu mo marung are you ready for that a o ipaakanyeditse go tla ga Jesu mokaoleng ke nako ya gore o ipaakanye gonne mo nakong e seng kana ka e seng kae morena Jesu o tla boa gape ke a leboga o tsamile ka sone yaanong taya mma kgona seo batsadi taya tla motho Jesu morena wa ka Jesu morena wa ka Jesu morena wa ka ke mo tseleng ke etla Jesu morena wa ka Jesu morena wa ka Jesu morena wa ka ke mo tseleng ke etla ke utlwile pitso ya gago ke utlwile pitso ya gago ke mo tseleng ke etla ke utlwile pitso ya gago ke utlwile pitso ya gago ke utlwile pitso ya gago ke mo tseleng ke etla marara o tlhapano ke ikokobeditse baruti batsadi ka go tlhatlhologana ga maemo a lona ke a dumedisa hello mama in your deep sleep. That's how I greeted her every morning. I'll say hello mama abare yes my girl hale mo muding ha se sa lwana ha sa gatelwa thata o tla bo go taga wa nsuna ga wa ngaka ke be ke mosuna ke mohaga ha gongwe ha nako e tšhaile ka ne ke phakela kwano ke a mošopa ke morakere mama nako e tšhaile o tla ba ngala le bakwa o gana go mosuna mme e be re ke laela pele ke tsamaya ke mo fegaga ke be ke mosuna mo phatleng bonolo ke bona gore o goreleditse gotlhe ga ke tswere ke a go bua eng ka mama I'm the last born me ya ka last born ke dumela gore lorato la ga mama le feletse lotlhe mo go nna le bone ne ba itse ne ba tle ba re ba jala sa kere iphoboge e be re tshega re ba tshega kere kana nna ke a gola ka dipaka tsa lona ka re ba itshega thata botlhe ka boraro mma go botho na le lorato thata le le feteletseng ke ntse le ene a dikologa botswana botlhe ka tiro a tsamaya le nna gongwe le gongwe mora motswa ka ko gongweng ka gore kgelagante ko gotle tona o ne a bidiwa mmaago tshedi mme gotlhe ko a berekileng teng ke mmaago botho le ba itse nna ka gore ba batona ne ba se ba bereka ba le koo ba tlagela ka di-holiday ga ba kgabotse yaanong nna ne ke nna le ene full time o tsamaile le nna tota gongwe le gongwe so se sa ira gore re atamelane thata re nne ditsala se ka tlhola e nna mama ano e nna tsalane ke dumela gore ke kgaogane go robala le mama ga ke nyalwa
sengwe se e le gore ne ke ipotsa ra ke tla se kgona ke sena go nyaka e ne re Mastambo a tsile ke tlabe ke mora ke re ke tlabe ke nyelela ke ya ko rumong ya ga mama ke itisa kgantela re tsamaya o tla mpolaisa batho kana re tsere dikgomo tsa batho ko morago be ke nna gradually be ke kgona go tlwaela gore ke nyetswe bana le bona ga ba ke setse ke nna le bana ba nkentsha yaanong ka ba ka heleletsa ke itlhoba ga e le gore loratso e ka re lepota ko go bone thata mama na a sa rate rona fela na rata family ya gagwe ga ke tla ka batho a rata ditsala tsa me kgantele ya ka bonolo a setse a buile wa batla ba tletse gone from different places gotlhe ko ke berekileng teng ne re ga ke tla ka motho o heleletsa a tlwaelana le motho a ba tlwaelana le batsadi ba bone e be re nna family nna mpolelang thare mo botshelong go tsamaye ditirela masika ngwanaka ke sone se re letse re bona bo mama ba bangwe ba ba letseng ba bua fa ba tswa different places o mongwe o tswa ka kono mongwe ko north le re na le ba ko north west ke ithutile go pagama 20 ko Tubu gaufi le Gumara mama nna ko Gumara re na le family gone ko gore gongwe le gongwe go nna tsamaya teng na itirela family ko Kanye re na le family Moshudi le letse le mona bua mme a se bone fela ko Modipane all over Botswana mme ga re tlwaelane gore ga tlwaelane le batsadi hela o tlwaelana le re tlwaelana le bana e le family be re nna family le ba bangwe ba seroya ba tla gone tota hela ko re program o tshwantse anong o bokotse ne re ka nna bo 5 days o bua ka mama na rata family ya gago thata hela ka le utlwile mo ke a bua ga se tsa le ko tlase o tla ba bua ka bona re ke ipotsa gore ba go sala ba fitlha ke ma ke sa tlhole ke na le thata hey a mme tota ba tla bona sephuto ke re mama a go ikete pele ka dilo tse wa lwala ene go itse go e gope re boela bokamoso ne ke leta ke belaela gore ntlhe nngwe le emotional no go mo direina mme ebile ga o bua le ene e ka re wa mogakatsa ga ke tsena mo bopelotlhomogeng na le motho wa pelotlhomogeng mo no ka tlhomoga pelo le wena mo lebeletse mme so re o na le sepe sa nang naso o tla ba tsala hela 100 pula ga pa bofelo ka mofa mongwe especially ka re ke bone different people le batla young couples young men young women o tla bo bana ntse le bone for Facebook ga itse re bua dingwe tse a sa batleng o di itse di confidential ga go bitse mme ke motho o nna rata go nna tsa ka kwa motho go bona semangwana ga tswa go tla bo bona a ya ko bekeng a senka ba a phethetse letsogo a ba ntsha no mo fa madi na le mathatanyana o se go ba gona bokana go a mo banoso a ga ka romphe tla go bona kgwedi fela go ra bona re a ba re motho le na tlhoka thuso thata kana o la bothale tlhaloganyo o na rata go ntlatela ka ha ba tsidileng ka te gore kana no go le bokete pele yaanong wena ga gongwe o ka se go tlhaloganye dilo tse dingwe gore batho ba bangwe ba kgona go nna mo boketeng yaanong a dumela gore o ka breaka poverty cycle gongwe le gongwe ga gongwe moraro ga o ke ka kgona mathata a batho botlhe o tla ba re ga ke go itse ntse yaka a insista gore re thuse motho yaanong ne re heleletsa ga gongwe re morareng ya mme tswalela be re heleletsa e le gore o thusa batho ba bantsi le rona re mo thusa jaaka maesista a setse a buile le nna ke motho o ke ratang go phutha bana ke dumela re ke tsene mo go ene re tla ka bana ka di-weekend ba sa ba itseng ke se family re fila gore ba tlhoka thuso a rona ga ba ga ba sina ba tsenaga ga gongwe ga motho o le a tsamaile a sa tla le wena go botsa kante motho o le ngwana o le o kae o ka mpantsha ngwana ano ga a sa tlhola tla ke re nya o rile ga a tle weekend jaanong ne e le motho o ntseng jalo mama na nthuta go kgweetsa ke sa le mmatlana a nthare ke batla go go traina ka nnete e rile ga ke le 21 be ke setse ke tsere license a ntira driver a gagwe re a gongwe le go mo mmogo jaaka le letse le utlwa go tele dintsho ko Rustenburg ne re tsamaya mmogo ko Musu re tsamaya mmogo ne re se re kgaogana na a kgona go mpitsa ga gongwe ke ile mangwe re tla mma go na le leso kwa le kwa
ka weekend ke pagame di-bus ke tle gore ke tsamaye le ene ke mokgweetsi mme se ro palelwa ke go ikgweetsa e le gore hela ke mo keep company so go mo ga re ira gore re nne very close a nthita go change di-tire na gore hela I was a last born mme ha ke dumele gore ne ke le last born ke ke ba re ke re kana ke nna o ke motona mo go lona so I'm the first born a re change maemo mme bile le magokwa o tsamaya a itse bona nkopa gore tlhamba ke kopa gore wa apare sa apara ka mora ke ra wa bomma ka tsa wena ga wa apare sa apara mme nna wa re ke sa apara a re ya se dire ka ke batlang ka tota na ele ditse mme o tsamaya ana ke mothile tshologelo ya gore ka re ga ke tshela 50 ke le mme wa ga marena ruta bona la re na ne ke se yana mme na dumela gore nna ke sa mo controlla bona ba mo controllotse ba dule mo kerekeng ke nna hela ne ka sala le ene mo rona ya no nkere lorato la gagwe le go rogile le go matsane ina re ke nyalwa anta re botho o rate batho ba go ya diteng nna ke ratile matsale ka ba ka kgaogana le ene ka lorato ka go tlhoka lesego bo matsala go ba nna ko Francistown mme ba teng gone ga gore ke ba banyenyane e nonne o kwa dilong o ke di-sister ga a tsoga ka re itse gore re nna re sa tsoga ke go paleme ka dinao bo ra mo disenyana ke bone ba kgaisa ja rona ke bone ba setse ke bo monna wa rra go bo ba le se ba go roka maabane ba nna ko Francistown ya ka le ruta my sister bone ba batona ba go letse tempo le ba nna ko lorato la gagwe ne re tsamaya dinso ga santse le mo botshelong a re ba ruta ga gona le sengwe ba latotse ra rwala ga rotlhe ra tsamaya ra Francistown ke sone hela se e rileng hela ga didimala be re ba bolelela gore mmamalome a rona o didimetse yaanong ka batsadi ba ile ke bone bo matsane lorato la gagwe la boa le goroga gape ko ke nyetsweng teng ko Mahong ke na re ke nyalwa nthare motho o rata bo matsanang ga o tsena kwa o ba rate ka ga ke go itseng ka tengolo lorato ke a go support-a mo lenyalong ka nnete ga go nna leso go nna lenyalo mama ga re maungo kgakala ne re tsamaya ga e le gore ke tsamaetse ko pele ba goroga le ene ba tla e le family ba tla botlhe yaanong seo seo se irile gore ba mo itse ba itse maagobo motswana a tswara moso bo matsale ba tsile gompieno ba mo lesong mme ba tswa kgakala ba tlogetse balwetse ba bangwe gone ko morago ke kopa botlhe ba mauleme ka dinao shimane a ke go bone o eme nnaka re go tlhabisa ditlhogo la ba bona ba tlisitswe ke lorato mme ba tlogela balwetse ba bantsi ko morago e be ba bona hela gore ntse re tla go felegetsa magogoto ke bitsa ke itlhetse mme le ntate ba bitsa mme le ntate ko Mahong ya kwano ka re mama yaanong e tla be ke tse ke re mme le ntate mama ba tsaya leina leo le ena a ba bitsa mme le ntate gotlhe bo my sister gore go botlhe ba itse hela gore ke mme le ntate e tla re ga ke ile tirong a ba sala ba leditse ga ke tswa kwa ba mpolelela ene ke kgotse ke bua le mme le ntate tsatsi la ntlha ke utlwane ka tshega kere ao ke ba ke bommago a re ko morago be ke tlwaele ka le nna bankana ke he ba ntshega tota nka re mme le ntate ba tla wela ka o ka o ka le yotlhe ke mo le loke e be ke tshega so ke re ga ke tsena mo bolwetseng re okile mma rona re mo okile ka lorato re mo tshwaraganetse le bonkgonne le monna wane le bongwanake nna sa re tlhabise ditlhong ka satsi lepe lebe mo molong thank you nyara moka ka lorato bosigo motshegare 2 AM ga mama a sa tsoga ga ke tshabe gore ke ralle gaborone ke tsamaye re mo isa bokamoso ne re heleletsa re tlhophile hela gore tota sepatala ke bokamoso o nna yang kana o nna yang re mo rwala ka re ne re mo isitse kwa
re bone khe go godimo ba le lorato ba mo rata ebile ba mo tsaya ka mmabone. After 2 days ebile mama wa sologetsa o fodile o boela lapeng. Ramo ka hela yalo ka lebaka go na le malatsi a e leng gore ne re mo tlhoboga, especially ke na le Bonolo, ke setse le Bonolo. Bobedi na nna le leetonyana be ke sala le Bonolo. Ne re mo tlhobogile hela mo dipelong tsa rona, so re nna hela ga bolao o tlhele nako nngwe e setse e tšhabo 2 ke tshwanetse o tsoga ke ya tirong a re nnaka tsamaya go robala ke tla sala ke mo lebile e le gore tota ne ke eleditse gore ke mmone a tswala mara ke nne mongwe wa ba batleng ba le go ga didimana. Mme ka modimo o na le dithulaganyo tsa one e na re December towards Christmas tota ne re dumalane le monna wa me ga nke re jala di-Christmas kwa mo dinyoeng ngwaga o be re dumalana gore mama ga a tsoga festive re jala ka kwana. Mama ba re ga go malatsi a bohelo e be ke ra Bonolo ke re monna mogolo le ene ko maontate me re bolalwa gore kana ga a tsoga ke motho a pele botsogo bo ba ko tlase be ke re hei motho a modimo wa support monna me na tla almost ke re o tlodisa weekend fortnight e latelang ngwatla o tlodisa weekend. Mama tla ba mo leba ka lorato a ba re wa ntlhola ngwanaka ke a leboga a ba mo tshwara a mosula a ntse a le ko tlase e be ke utlwa botlhoko e kete ke tla nka selfish ke re mme a re go tlhola monna mogolo ke tla re after New Year after Christmas e be re boela ka kwano ka nnete be re tsamaya ke bona gore bo my sister ba teng ba jetse dikolo yaanong mo diatleng tse di siameng tota ke tshwengwe ke sete ga ke letsa le bone ba mpha go utlwa a Emetelini o fodile le sebuba se le ke ra pe ke ra ao mama tla fola after Christmas re nategelwa re re mente re nne le ba ba ka kwano kana ke tsamaile ka di 31 I called ke leditse motshegare ka letsa ga masego a kgaogane. My sister ke ntse ke botsa o ntse yang ke bara ke re ngwaga o mošwa every year ke ira yalo it's only 2025 e ke sa kgonang go bua le ene midnight every midnight na letsa ka re di-network di dingalo ga ke sa mo tshware ke ena a ntshwarang a go mo utlwa go te happy ke re ao ga wa robala re ke tsogetse yone hela happy new year go go raya yalo. So it's the first new year ke sa utlwa happy. I called Bonolo abantare bobedi ane wa ko ntle o thuntsa di-cricket ka ke sa ga kere a le one a re re ke re go mo go diana gona age gore a le nna ka thusa mama Bonolo abantare Emetelini anong yo wa kuma go simolola leng ka no rusiana a re le nna ga kitse go mo gantshweng le re ke na le monna wa me le malomagwe tota ngwaga le ngwaga re kgaoganya mmogo yana ebile re se kwa lapeng e be kete ke nna bodunyana be re kwa re ile lapeng ka bo 2 AM mme re robetse ka bo 3 yana ga ke tso re ne le nako mang ke ne ka lora mama gone di 31 ke re di 1 yanong gongwe ne le bo 4 or 5 ka re robetse early dot gape robetse early morning around bo 4 bo 3 mama na la selo se se botlhoko a mpatla ke bolelwa ebile ke batho go ba ma go ga bologo go ba ga ke ga di make a mmona mme ga ke mo leba a sa tsoga yaka ke mo tlogetse mme a itsamaisa mme nna ke tsere ke mo tlogetse a sa itsamaisa a re ga ke bologo go batla nthuse ke gakgametse gore ke mo thusa ka eng jang a ke santse ke re ke tla ipotsa be ke bona masika mangwe a gago gone mo torong batho ba le bantsi bangwe ba robetse hatshe jaanong ke belela re ne ke lora lone letsatsile ga ra go ka bo 8 Bonolo wa letsa go nthare mphe rrago ka mme na ga ntlhobetsa be ke tloga ke re kana ga ena ga a bua le ena re happy new year o tshwantsha morare happy new year mme be ke reetse ke batla go ke tlhakanya ke ira re gonne ke batla go reetsa ka tsela nngwe ka sengwe ne sa ntshweng ke bona a rabantsa a leba kwa re o tla tla re bolelele fela ga dropa be ke re mme ke wile a ba re
e ka re gata ga tsoga ba mo isa sepatele ke re ka re a medibile nya ba re ba tla ba bua ga gona sepe se se confirmileng me ka didimala ka lebaka ke go bona mama ka ha re rapileng ka teng ka re tlhokometseng ka teng le bana ba rona a ba hiletswe tse di molemo ba tota ntshedisitse botshelo bo e leng gore bo go godimo di-memory tseo ne tsa tla nna nthekela sengwe le sengwe gore ga ke sa batle ebile a o fara tse dingwe ke tse ke sa di tlhokeng mme le mo go ngwana ke na dira hela yalo especially ene kana mama mo godiseditse ka godimo so ke simolola ke nna le di-memory tsone tseo gore a mme e ka re ke sa bolo go kata mama dikgwedi tse di kana-kana ke batla gore a didimale ke mo lebile ke mo iswalle matlho yaka ne ke mo promisitse gore ke a go tlhokomela mo old ageng mo bolwetseng letsatsi la boyone ke tlabe ke na le wena a ba a decide gore a tsamaye ke sena le ene mme ke lebogela modimo gore o ne a re file mme yo lorato a mo fa dingwaga tsa pasela se e leng gore tota ga se mongwe le mongwe ka ba ka ikgomotsa ka gore bana ba bantsi ba ba latlhagetsweng ke batsadi ba le bannye tota rona re leboge ga re nyatse bogolo ba modimo ke gore hela gore ke a go tlhoka ene o ke tla neng ke gorogela mo go ene ka gore stopo sa me sa ntlha ga ke tswa tirong ko moshopa ke ne ke gorogela mo rumong ya gagwe ke be ke mmotsa gore o tlhotse yang le ena ba mpotsa gore wena o tlhotse yang ke be ke mo itekodisa ke re ke a lapa ke kopa go tsena ka ga ke robale ka re go komita ga go bonolo tota ne ke tlalahela ke nnela gone ga gore ke mo tlhokomele ka gore yaka le setse le utlwile ga a rate malapa a batho ga ba setse ba godilana ba rate malapa a batho ba batla go nna mo malapeng a bone mme ne ke ira yone sologetso ya gore ke morile ka re nna ke a go tlhokomela mo bogoding ke go fa sotlhe mme ke irile hela yalo o ntirile gore ke nne independent ke e re le ha sewa ke kgone gore ke tsweledise botshelo mme ra go tsweledisa lefa lotlhe la re le tlogeletseng le lorato lotlhe le masika otlhe a re a tlogeletseng a mo lapeng la a kontle ke re a moya wa ga mama o bone boikhutso jo bo sa feleng a amogelwe ke baengele ko le godimong a robale mo sebopeng sa ga Abraham ke tla be ke emetse lonaka gore le ge le betlege ke go mmona ke more ke re hello mama a ntshune a nghake rest in peace lady ke a leboga I think ke tshwanetse gore batsadi ke change-eliwa I think ke change a bit ke bolailwe ke assistant ga ke tla phakela le assistant ya me ke mora ke pule yana go tla re berekele mo nakong a go tlogele batho ba bone jaanong ne ke le ke a gore le bue mme ano ga re ise re fetse ke a go kopa gore batho botlhe di buitse ke tla bo di latelang minda nako because wa pula yana re mo karolong ya bobedi ya dibui re na le karolo e nngwe ko pele ya bo ya gore moruti a tsaya segwagwe ke bo ke utlwa lona pele le re e chaile ga ke ra kwa bagetso dibui tse ke setseng ka tsone ba le tshotseng program di dintsi and I think wa go moruti le gore di cut with due consultation because otherwise ke bona ka 12 o'clock re tla bo re ntse re le gone ga ke ra kwa batsadi and eventually ra go tlhoka thuso ko pele gongwe go tlhakatlhakana ga e se gore ke dira jaana go le itsa go bua mme mind a nako ke tla bo ke biditse son-in-law e le co-pilot as well Mr. Mbwe tla ya o laele mama ga gore a re na mmitsa kwa o tletseng tate I think wena o ne wa kopa mama ka kona ke ra na kwana o ra re mma Batsadi beso ne ke le dumedise ka leina la le maatla la morena Jesu Kriste. Tota ga ke na go tsaya lebaka. Tota ga ke na go tsaya lebaka le le kalo-kalo. Mambwe o buile se se ntsi thata tse nka bongwe re ke ile ka tsona. Mme hela ke leboga modimo gore a bo mohile thata le nonogo
ya ka bua ka motsadi wa gagwe jalo le bakolo ka boka e batho ba kena le bosupi ja gore ba le ba utlwana tota ke supela gore ke ngwana Mamodisenyane di simolotse go nna ngwana Mamodisenyane ka di 26 tsa November 2005 gompieno jaana ngwaga one wa 2025 tabe ke thela dingwaga tse 20 ke le ngwana ga Mamodisenyane ke le nna ke nyetse ke le nna ke nyediselwa mo kerekeng yone ya Roma ele ene kereke ene me Mamodisenyane a etsela ne se lorato le ntse le buiwa le a tsere ke go ya la ka lentso le me ke supela gore ke na le ngwaga tse 20 mo lenyalong go supa gore jalo ke le ngwana Mamodisenyane ke na le ene dingwaga tse 20 dingwaga tse dintsi thata gore a o ka itse motho wa mo sekaseka wa bona gore ke motho wa sebopego se mme hela di buitse di simotse go bua maabane le gompieno tse di buang ka lorato la ga Mamodisenyane ke boammaaruri jo bo sa jeleng pheko ke lorato le ke le bonyeng ka mathwana le ke le bonyeng a le nnela le ke bonyeng a le nela bana ba gagwe le ke bonyeng a le nela masika a gagwe ka bophara ke se ke supanyala gore mme Mamodisenyane tota ke goletse mo go ene ke a mo itse ha re ne re o ka re ithela re na le ene le bana ba gagwe re mmogo mo setirong go iketile go tsere dikgang no ka lemoga hela yo gore yo ga a tsomara motswa ka go palla go bua gore fono fo go no ka lemoga nyela gore nya yo ga so ha rona go ra motswa go tswa tshaba ese me hela ne re so se mo hela re tshwaraga ja ka supile di tirelo tsotlhe manyalo dintsho tsa go maungo bontsi ja tsone mme Mamodisenyane o na di tsamaya la bohelo a le tsamaya ke go gantsi re latolela maagwe magatara ngwana ra molelela gore re na le lesoko gantsi anta re a re nya ga ke sa ka moraro wa lwala ta gore go imetsa re nya batho bao ke ba ngwana ke ta go lothona gore ke se ka ba mpona ke ile go ba go motse e heletsa re paletse re motse re ratsa mailene go gantsi e lorato la tsweletsa le supa mo batsading ba me le nna jaaka motsutsupi ka lora mme Mamodisenyane o nkgodiseditse ba ngwana ke wa bohelo re mo togetsana le ngwaga re mo togela nna le ene rona re ile ka tsa tiro ngwaga tse 3 re seyo ka kwa ele ena mo godisa bile a re tsena ha ena bile na khona go ntemoga batho ma go ena a magana go theledi a itsela re mama ga go ke Mamodisenyane e lone lo rato la o supa gore tota ne le motsadi yona a ratela le botshelo ga ke nna le ngwana ke wa ntlha ko Francis Town kao a tsena sekolo teng a Mamodisenyane a ka utlwalla gore ke ile tripi ka o se tsa le nosi ba ga mao malate a re nya ngwana ke o taga sala go tsana sna mo apela nga tsa sekolo a tsweletse a dira le makgetho a le mantsi ma tsena kwa ga nne he go ta itshela jara ta e hetswe e re sokono batho ba tsala ba kgametse gore mme wa senata ko ke ba ra ke renya mme kana ke my mother in law ba khamala ao mother in law khona go ta go hella jara ka renya ke bona one ya e lo ratore le ka lo ka ja ngwaga le ngwaga ka December ha re ya mau ne re tsama re tshwaretse batsadi ba mau sengwe mmelenta di tswa mo Mamodisenyane a limile re tsama ka dikgetse tsa mmidi re ka moranya bo maungu ba ba limile nya ke batla ba go ja khitsa mmidi e tswa mo gone skills sa sense go bua ka tsona tsa go roka Christmas tse pedi di hitileng ke la itswalla na roka ka di weekend a roka a re tsama ka December o ntsha shete
e metšhisa le 2 piece a segetse mmele ntate couple a e metšhisitse e le lorato le la ntse a le supa gore a maruri motho we ke ngwana keo ke mo rata le masika a gagwe mme Mamodisenyana nako tsote ga ke ta kwano ga ke mo dumedisa tabanta re dumela ngwana a o tsogile ba tsoga jang kwa gae ke tsone tse dingwe dikgadi ka tswela mo maletsing ya gagwe a lwala ga ke molaela tsa re tsamaya le modimo ngwanaka mme ga ke itse gore a o ta mphithela ga o bua gae gantsi le lone mogao kwa gae mme ke sa itse gore la bogelo ka December ga ke molaela a nthare ga ke itse gore a ta mphithela gape beheletse nna magoko a gagwe a boamaro mme hela re ikgomotsa ka gone gore tse dinte gore di diretse re godiseditse bana o re bontshitse lorato o re bontshitse gore motho o thata ka motho o mongwe ke seo se tsa tsamaya re ikgomotsa ka sone gore nako nngwe ebile ke ka betšha gore mo ke ka betšha la baruti ba re le a batho ba re ga re a tshwanela gore re a thole mo lehatsheng mme hela nna ka re ka tebo ya me ka dingwaga tse 20 tse ke nnile le Mamodisenyane ta re baswi ba tsoga e nne mongwe yo kgathantsha morena Jesu Kriste mo re ka betšha ka sengwe le sengwe se ke na le sone ka jalo ka ra moa a ga mme Mamodisenyane le lorato la gare le kalo a robale ka kagiso jale. Thank you very much, Mr. Mbwe. Kau, how back? Kano, kaya mbonaka, bosele, korasina ni obatsadi, korasina ni ori ririaneng, bam promise gore batla summarize. And then, ditsala, Professor Baneka Mukibelo, Mpoloke Nchelani, Betha Ntalagwe, lo na le go le ready batsadi gore letle. For one. Okay, no. Professor. Ke bolele to what the professor ke wena o le nosi o ka bua mo boemong jwa ditsala. Thank you very much for that. Tsana malita. Jwale batsadi ke nna Kaombwe se ke tsileng go se bua ke se kwadile my grandmother was a very wholesome, kind, and loving individual who was not just a mother to my parents and her other children, but a mother to the community. Personally, I stayed with my grandmother most of my primary school days, while my parents were in South Africa to further their studies. She knew how to make a house a home. She helped us with our homeworks. Tota o thusa thata ka dio tse dintsi tota le go ya kerekeng ke le monyenyane ne ke tsena kereke le ena ko Roma le a ja ka ntse go bua le auntie ke simola le form 1 ke tsena tsa sekgowa le mama bodolo mme ga ke a lebala tsotlhe tsena di go Sunday school ko Roma tse dintsi ha batsedi ba me ba since ba le go South Africa ja kana ba bua ba ile go ikotsa dithuto le ke nna le ena a nthusa homework a nkisa sekolong na botsing ga gona le bo parents teachers what ke ene o teng go tota mahoko a ba buile botlhe mahoko a high enough for lerato lotlhe la le nnetse ka jalo ke tla re ke leboga di-advice tsotlhe tse a di mphileng gore ke tswele thata mo botshelong se na rata go se bua thata ke gore re ithute thata gore re nne sengwe mo botshelong le se ka nna hela yaanong ke tla gakogela magoko a gago botlhe ke a leboga ke tla re a moa wa gago role ka kagiso green amen Ao bakwe.
Mira. No. Bismillah. Sana pele kau. Sana pele jaka. Good morning, everyone. My name is Kanomboy, grandson of Magdalene Mundisanyane. First, I would like to thank all of you for being here to celebrate her life. We are gathered here to remember an incredible woman she was. I will never forget when she would kiss and hug everyone who visited. It showed how much she really cared for everyone around her. She had this way of making you feel loved, whether it was with